Nabanja ehureji yo kurunda karuru agitandikira mugombora ya Bwanshwa ubu ari kutambura ecyara harcharo ari kuhiga abatezi bakaruru uko mushagika hamwe na President Yoweri Museveni akugira ngo bongere kurinda ebirungi ebikozurwe government ya NRM. Mjeye banga kalibonika. Ati bamaze kupanika ibanga boje mukona muliswe kuri. Engazi hanga Right Honorable Robin Nabanja nagira ngo ebyakozere ne byingi okusya obuhereza abantu be kandi araganisa kongera no kwinegeza entunguka mu district na Uganda yona okutwariza hamwe. Owanakashakazi. Mukwe nawe tulukole. Ati akisanja kino ne tutulakora. Ibi mutera akarukurungi. Amazi magari buliche mukaina cyona cya Nabanja. Nabanja ashyikira harutindo uriya yombekere umwaka gwe 2022 uri kugita district ya Kakumiro na Cyankwazi kandi yasima abatura ahabo kwatanisa nawe umukombeka urutindoro. I'm happy to come back to this bridge after 2 years. This is the bridge that was washed away by the 2020 floods that carried everything here, including our small caravans that were making gas cross to Cyankwazi. Abatezi bakaruru baraganise Nabanja bushagiki hamwe na government ya Rwansereza ahabo buhereza nkenkuto nungi amashanyarazi ebishayi byompire byo mutindo hamwe no bundu buhereza bwinji. Yoweri zirensendekereze mama Prime Minister Nabanja Robina ni ndugo mu Bwanshwa obuchara yakwasire flag a district amabara ndinabukera me nkusaba akaruka Prime Minister Amina webale sebo Nabanja ralia nkusaba mumuha karuru ito wetu chikawaira Bwanshwa Amina moto tura ono tukolera Nabanja wale nguto Nabanja webale kuzimbira abataka kwisobora Nabanja obuhatanwa kwa serebendere kibine cya Rwansereza kandi hamwe simbireho abakazi babiri abatine bigombe. Amakuru aga gashakwa Onesmus Turiyahabwe.